Степанида Мироновной живем уже 60 с лишним лет так вместе. Отмечали позапрошлом году 60-летие совместной жизни. После армии в 1952 году меня направили на работу в Татинский район, село Этакаль, участковым инспектором, участковый уполномоченный. Когда я приехал, у меня никакой ни квартиры, ничего не было. Я спал на рабочем столе. Это все видел его брат и меня пригласил, живи давай у нас. Ол медиция болан ол бу кийина хуммут. Оны летергеди мен токсире бары хуа бетербитим. Ол битер бекет бай бараппет муниципалитeten таптыын килемиен көрөне багар баттыйбыт. Аны бу йene атырга ол сунтарга дерете үтер баттар. Ол дете көддебитин жобапага убай бараппетенин бисем барым бадда болу диемече бе жоңо олинде диана чөк күтүктө Kanunu bitere, kan tuğul hep bularım uğraktım. Vete körgönne kadar ülkemere taptıra duğula. Toğulas kola kotum mingin o uzabın içemin diye kadar. Demiştim, barabın diriger, onu basa kaldım. Никакой свадьбы не было, потому что тогда свадьбу Паша мало делали, так, очень редко. Богатые люди, а мы бедные были. Зарплата у нас маленькая, она училась в школе. В общем, оформили брак и жили. У нас 6 детей было, сейчас 3 остались. Yeginen altı olaq etibit. Onda bir kızı yiyip bu da seyhette. Altı onda takıl oladı. Otu dikke, men otu dikke hıllağın. Otu papa boldanı şide vestulağı. Мы друг друга уважаем, друг друга любим, и поэтому в сторону не поглядываем никуда. Kandı dihende körbepüt. Günay be yakal basıcağıdı taptasma. Pıtağını hemi bebe, hemi şebelen bebe. Tugunu onda kıracağıdı. Tabii ki beyazıtta tuzlukta. Taptabık gibi taptıktakın görüyor, kırtıkın karayakta. Şöyle gide kanına da var. Bir gün taptabının ucu hıcaktak bundan. Bir kötürtü bir süvece de kovbosu, bu da başangı da olur olur diye. Bir burası detten bayağı karakterdak. Bu da onu iken tulayak olan bulur. Ömrük tapsabıt. Gün ayık barıtı şöyle küttük. Эдеречекка, самый багаргымден, конечно, олоққа серьезный диксигеннага это. Просто ылдағаны бааран кәспәккә, еще диксиралан толкойдан баран бары ылдалларына багарабын сәпті. Оннаты багарабын бары если шебден қолбаспы боллақытына еще тылтығытға құру кейістен бәйбәятын өйдіғын еще дік олар көтігар. Отчоғына қан бары әрейден яқы чоға. Онна еще олақтен өпче бәйбәні таптағы, бәйбәні уастағы, бәйбәні үрдістік сыналаған. Төнін еще еден сыналығын отчонын әні чөйдік таптырғын білдірен.